lamso joto kok borok explain video channel nai tongnai joto hastani ringsrang tongnai lokorong no rong no bege tini haino hai kok borok explain video kotal doi faika mo video mo notification no khorjaka 8 tarik May 2025 ni salo or sajaka to the principal in charge all general government degree college under higher education department Tripura ni bisingo je mo notification ni jaga gorongota college ni principal eba in charge all degree college general degree college ni sar song principal ni rongota yang oro poria karino norong short kai sai khlai ni wana datina bujinai jat khlai oro sajaka je tabuk one semester ro tongnai rok je 2024 o one semester kanai rok borok 2024 o je one semester kanai rok bokni kaisa notification sokpaijak bwri rok ni bagui simung no je 80% mark tlangnai eba ke 80% ni slai kwbang mark tlangnai borok no award dijaknai higher education department ni hoite hingkai borok je 2024 o je 12 final amjok mung pass khlai phaiyade borok ei borok ni bagui simungtongmo je 2024 o je first semester o kanai rok borok tabuk college o form rijak tongo o form no nai no borok document rok joma riwui mano ang screen no riwui riwana tamtamo nang form sorry document mo sabo bo student rok na hingkai je 2024 o 12 final pass wngui je college o kanai rok je borok 12 final o 80% mark eba 80% ni slai kwbang mark manui pass wngui fainai rok borok simung no o award no mannai tamtam document ang screen no riwui riwana naitin norok tamtam nangaro haike hambai mo hingkai TBSE tei CBSE ni je student tongnai borok ni bagui hingkai norok mo eko screen no nugui mankana je tamtam document ni nang omorok joto je document tongnai abo joto no nai riri norok no hambai.